Mai ku goi na ta mi ton channel ka ri lo dere asai April dere chui na kathum kum sing ne chui na charuk the Gaanphiu mail Tamenglong local newspaper king in sam the ko Infal April dere chui na kanai Manipur Chief Minister Yomnam Kemchan Singh Roy April dere chui na kanai Wednesday ko National Democratic Alliance MLAs nun da China Secretariat ko review meeting tat kai kan the meeting ko the development an azutan ba milam ko the bui progress na bom chu to make a pian kan the kumna CM redevelopment an goi hai ka gan sana loi khang sa kan ni lumnu me cham thelai na Chief Minister Coordinating Committee on Manipur Integrity da parira khang invite sukani to na di thai kan ni thai lo nu we kokomi women's wing re Chief Minister Y Kemchan Minister Khani BJP MLAs le leaders nun da Khonjom War Memorial Complex khauti gutma khang thingkan chonge Khomzom de hai April 3 chui na kathum asai kum singne ni chui na churu khau tat kai khange kokomi women's wing convener wa hangbam luwang laima re chamla me khauti thai kan mai thelai na elected representatives nun re kuki militants tap machuang ba me kumna puppet politicians nun tap machuang in tha khang sa kane Mida ka Chief Minister Rui Manipur ka development an azu ka lung gut na Prime Minister Narendra Modi ton vision Visik Manipur kani Visik Bharat kum singne na rigdai na chanai khang tamba mi tu na sa kane Manipur ka kum singne na chui na kanai assembly election ka dai BJP re majority ngam kan jongi kum na ruling National Democratic Alliance ka hai Naga People's Front National People's Party kani independent members ka za ba mi BJP re tamru na kanai seats ngam kan jongi kum na JD members pangu ni election tang BJP ka March sudat kan metang tamru na chanai seat tang dat kan jongi Tamenglong April 3 chui na kanai Manipur Public Service Commission reconduct sumai civil service exam kum singai na chui na kanai tong final result April 3 chui na kanai nung kau inda upat kan the asai kum Government of Manipur bangkau vacancy sai phai khat nai ba mi Manipur Civil Services Combined Competitive Examination kum singai na chui na kanai tai November 3 Chennai ta chat kum singne na chui na pungu khani chui na churuk November kum singne na chui na pung khau tat kai kan chonge kum na personality test or interview tai April 3 churuk khori chui na kanai kum singne na chui na churuk ngan tat kai kan chonge asai kum vacant post phai khat nai mi lung khau tai ST country na ta chat dilaw ba me kum na mi lung khau tai zileng rong tun candidates ta chat with la tau bam nu way Government of Manipur reappointment can recommend Sulau mai khau tai Manipur Civil Service kau rut na chanai vacant nai ba mi Manipur Police Service kau re chui na pungu Manipur Finance Service kau re ru Sub Deputy Collector kau re tam rut na kathum kumna Manipur Secretariat Service category kau rut na pungu vacant post nai ba mi MPSC result kau tai Guru Mayum Arvind Sharma re Mark Pai security saruk nga charuk latang na topper sukanthi ningombam tampha chanu re second kumna Syed Sadiq Metai Pangal re third position lakane Kohima April direct chui nakanai Global Naga Forum re suspension of operation arrangement bangkau bamai kuki militants group da zau century laukang central kani State government khau zanghuai kanthe suspension of operation agreement bang khau ba mai kuki militants nuntai bu khau dangka chingsuruk stipend tina kani tongpan sintai kabam akhat khau ri laubam khang nuna lau chwangi tiki mitong agreement khau tai tat kai makna bam the tuna GNF re pian mak mai indau kane cham thelai na State Home Commissioner Rikuki suspension of operation cadres tong tamru crore stipend expenditure release sukang Ministry of Home Affairs ka propose subami hairini lunggai medilabami tuna sakane Ukrul April 3 na kanai Sena Kaital Village Ukrul District kau kuki militants rekongi tuna lumsi mai sniper re village volunteers da April 3 na kanai nung tingzin khwang thuk makai le khwang padai sang kau kaphai ta mai kap lo kan the kabiu mai pu tai chihangam rungsung katingkum tamru son of thainga sung rungsung nge Chihangam ta kapai chum khau sniper recap tau kan jongi ta mai kap ka biu lau mai Chihangam ta border security first personal refers 80 lau kan mai tan treatment tat kai inbu khang Ukrul District Hospital thang phungta dat kani tum na cham de ri ti thai kan nei Sena Kaital Village Authority ton report thailai na kabiu kan mai Chihangam tai kai long khau bambam khau ta mai kap tau kan jongi tu na sana kai long khau ba mai nun khang safe sumak guang bam the tu na sa kan nei
Army khani security forces repadik na bamba may gan kaw mikup may tiyak padbam may hay pian magi to na sakane. Infal April 23 na kanay, Rongmei bi kaw bomb attack su kaw re allow kanay ta sulway kan may lam kaw, inchup may lazan sulaw kang demand suna, civil society organization nun re kaday suna insang district nun kaw, zang pungu total shutdown kaw kan may kaw asay re, zang paday tak may te, shutdown hay re, kalulung kaw katuok may azu di lawbam te, kay tiyan educational institutions kanigari tat kalu may nun kang, kung may di lawbam te, shutdown hay re ting may kang, P2 bang may khat ni ting mig bung khang sian intan bang may nun khang tu pai na ren raw may ariu bam the ke nai me cham ti thai mai Christian Heritage Institute Tamenglong headquarter Manipur hiring lecturer post for accountancy criteria MCom with B8 business studies lecturer MCom or MBA with B8 male hostel warden BD or MDiv unmarried CV tai CHI Vice Principal Ramtha Cherub's Office Counter Khao April Tarik Tamru Hu Khao Tilau Nuway by Principal Christian Heritage Institute Tamenglong Ting Nai Luan Gin Ki Bu Tarik Chui Nakathum Kum Singai Na Chui Na Churuk Lau Chuan Ting Rai Na Ye Kalan Ting Sin Nai Na Ye Zingbang Muang Na Ye Gin Ki Bu Tarik Chui Na Padai Kum Singai Na Chui Na Churuk Lau Chuan Muang Na Ye Kalan Ting Sin Nai Na Ye Zingbang Muang Na Ye Mấy cái quay na kinh suy này kinh lâu mi khang ta thuần cứ mày in đạo quý à sai khang thu chom hay khẩu ring ngàn lâu thế in chuan khuang rụ mà khai cây mày gan rưỡi kinh in giảm đờ lơ khô thuần cứ thế